enema ehu a choto bi sas enti nipa okrom ha sei ene obi akasa o asofo nkasa centrafo nkasa hona be hu de mrante no be ye Ghana ha no na we nyina achi no hona be hu de MPP mrante be ye Ghana ha 78 million no so eno so ye djuma na we na man ye ya eno no woni mi se de si e de centrafo sika ye djuma NPP utuma se obi sika se onfa nya yi a na kwabra na afa koto no de no o se sika no hwe adia for so this sika no ye da sebre adia and NDC eye no aye ni 6 months no eye all the ayi bad ayi a who for the year 8 years niema John Mahama aye no within the 6 months you know ekufo do kura anya sa 8 years no enso se ne esi twe na bo so o man mu no enne hwe galamsey hwe attorney general Suleiman Odanadie hwe niema ekoso niema ehu a choto bi sas enti nipa okrom ha sei enne obi akasa o asofo nkasa centrafo nkasa ya kana no atu nkasa civil society organizations nkasa yo that's bre awa apotobrofo say awa say some na defensive mechanism no oh yes defend ni ama wadjuma defend intine I to set frequency the higher you defend no when you adjuma 78 million there in fact the most utilized budget allocation oh no in fact oh yeah adjuma in fact wa here adjuma papa in fact wa Mahama bebo na baso we no ahwe ya next budget no and we cross budget media budget review board na obetime dey bia 20 million bia 20 million yeah over 20 million na on fanye 78 ni say on fanye adjustment no now when you said there is a state agency CEO no every week bi otu kwankwa abrochire really every week bi akwa abrochire okonso an nko o sankrofo de omko woni say first 7 months no the budget for the year YCD akwa ni miskadi you broke cash no broke cash me say na buy na there is a state institution e wo petroleum sector America say o tu kwan kwa brochire ba senkolati si so a yedi atrantwi okofa petrol bre na okwere petrol ben wonne nkrofo okonso a nya ne nko awo that's bre me say 7 months why see the budget wow budget for the year no odia manasa akwanya correct money swine when you can say you blow cash John Mahama na na shenechi na no yede oh yes sir obia entimi dispute that fact Mahama ena na ehye kan vile tailor chi na no yede odi mpanifo atem nti se si ekwan na mu ada ho yenso yetimi di John Mahama atem yetimi di ni Ibrahim atem likewise Jack Daniels ohin da ma hin yetimi di na atem ye hye NDC ohin bi oye affiliated to NDC bia wo si yetisi ni so ne ebona da pa kama na ka na ebusuafo nyina because the same thing yesu Kevin Taylor atem didie no wa kire ye nti yenso ya copy lifestyle because yetimi hu se na ma omode ba power nti yenso ye be the same thing bi nemum Justice Ahmadu Tanko na sefo ne de ye ka kire wo so ma ye NDC o ma be ma ye NDC bid right omo kan hu se Dr. Bawomi aba 2029 no 7 January no yekoto aba December 2028 no mo te se ye kan aba no ibi aka one kra na aka se Dr. Bawomi awi ni promo starting pack on niam because Dr. Bawomi anyu omadi yanka se be bo mo office ho ye baba be chiom Matthias of Uganda ye hu so mo ambuo e na o matena ho ama Kevin Taylor edi judge enyima twitwiri form omo colleague judge enyima twitwiri form enene omakwa shi Kevin Taylor case no se Kevin Taylor nkodi free wa fa VIP so free ene wa sha max e bia no follow COVID protocol. Let us give him the benefit of the doubt. See COVID ka banti be bia all ba no the COVID ba nti no eja wo follow protocols nti na wa she max no na emum wo vice president a wo mani betina wo fie wo so ye ba atan bone wo fata wuo wo fata se wo san ya rebio because me hu maami oye ba atan bone se bi da ya bo nyonko ba maami aka na no atum se wonte e na anu ya wo yare na nkrofo bompa ya ma we won sample se fata se ye bompa ya ma na bra
vice president obi akọ na open nkoto dwani ma won mompa yansire Awurade se ye se Awurade nku ya tamfo no suffer not the will to live no vice president oni Mahama ni no fata owuo o so Nyankopon ye den eku won because bonsam ankasa na sa asofo we mo any bishop wa kukuda ma trofo bishop yi akofa na baba ye den abetu yeso ene Ghana ye lawless country obi emumra obi aso ya de open oye den oye obi eni oba beche with the voice say contempt nya ba be discuss na sa wo judge kun woni mo beche contempt a ke be boni duan kasa because ke bi ntele timi didi unyanko judge atem na so ma na ko free ya yes your own kwansa mo judges 5 na mo kotena case with the exception of baako na odi sente ye mu ni na mo for ye be ye mo yire na mo ma fi sa mo yire no mo jimi mo yire no mo ni mu nyansa wo kunu kotena case ni so na wo so ka kire wo kunu se me kunu wafa Bible dia swear so obedi no kware wasua law ni so obedi no kware wo mo atanchia enne wo kotena case yi so me siraw koka no kore but omo nim se omo ba no mo be ye ndisi adwuma so se John Mahama na de omo ye den e bai yo bafo boni kwaso awa ya de mo so se a case bi aba yan wona ba appointed judge wo appointed judge du wonso ye bobompa ye gusu mo awudu kwasi ampani bafo boni se nya wu anka Ghana yanti ankoye chi ade abachi nyakoto 2012 yako rule case na ye 54 na wo shift position na wo di NDC wo de bia wo ba wo di wafu wo yira kwa kwaji position wo presidency ti wo se ba ye ntonyom ne hwo wafo boni no yire no ma mudidi amomra na justice bafo boni no yire no ma mudidi amomra na monwi Ghana ho bafo boni dwen Ghana ho justice bafo boni dwen Ghana ho yondi kolondi dwen Ghana ho ne jai sa wo dwen position wo benya na ya bram ma baifo mo ani brefo se nya me chia moka mo be yare ani aduro mo yare ani aduro na nya me de be ma mo bafo boni ne wo justice yondi kolondi amu yandi si adwuma na mo yandi si bed ne judges 4 na no so makwa yandi si bed na no mo be yare ani aduro okwasie me be se wa chempe content wabra yati wona sami jemfika say unanimous 7 odidi judges fat obi chi ni contempt emu wane mo mponchi okofa bonsam John Mahama aba ena odi Ghana so ena na wiwe Ghana se boachi bidin Ghana ntimi nko nanim Ghana sagbaja okọ nanim baako na oba na chi baako okọ nanim baako na oba na chi baako ntimu nsie nyansa ehu se nkola da enchima ana mo bo amabro enchima na mo bo amabro na ada na mo awudi force onyame nsie mo ni masifo ni naka na Lord na Mahama de okoso je na yo ya no ebe bu a chansa the boy sunu nyame nwa adu prefo senya me chia moka mo be yare ani aduro mo yare ani aduro na nyame de be ma mo bafo boni ne wo justice yondi kolondi amu yandi si adwuma na mo yandi si bed ne judges 4 na no so makwa yandi si bed na no mo be yare ani aduro okwasie me be se wa chempe content wabra yati wona sami jemfika say unanimous 7 odidi judges fat obi chi ni contempt emu wane mo mponchi okofa bonsam John Mahama aba ena odi Ghana so ena na wiwe Ghana se boachi bidin Ghana ntimi nko